Da li je timeout možda tražio naš selektor Dejan Udovičić? Vraća loptu sudiji kapiten Vanja Udovičić. Još jedna pauza, Srbija ima timeout, finiš utakmice, finiš drugog produžetka. Možda i poslednja prilika da se postigne gol i izjednači rezultat. Evo jedne od bezbroj odbrana italijanskog kapitena i golmana Stefana Tempestija, čuvara mreže Proreka. Evo kako je zaustavio onaj prvi peterac, onda mu je Filipović dao gol u drugom pokušaju, pa onda nije uspeo Vanja Udovičić. Možemo li još jednom da savladamo Tempestija? Naši pokušavaju da krenu napred, 24 sekunde za naš napad, 36 do kraja. Možemo li nekako do igrača više? Svi uplivavaju, pravi se gužva, naravno prekršaj. Evo lopta na 2 metra, ovo mora bude isključenje, tako je, igrač više, 30 sekundi do kraja utakmice. Perez druga lična. Filipović je na krilo. Na jednom Filipović, na drugom Udovičić, čini mi se. Neverovatno, neverovatno. Sada nije Tempesti morao da brani, jer je lopta očešala stativu i otišla pored gola. Dakle, kraj utakmice, kraj ovog drugog produžetka u kome pogodaka nije bilo. Dakle, pobedu su ostvarili Italijani praktično golovima postignutim u prvom produžetku koji su dobili sa 2:1 i sada su naravno svi oni u vodi, i stručni štab, i igrači, i oni sa klupe. Ogromna radost italijanske reprezentacije, treća zlatna medalja za Azure u njihovoj istoriji i šta drugo da kažemo nego da im čestitamo. Teško je zaista nama u ovom momentu, ali hajde da budemo realni, izuzetno teška sezona naše reprezentacije, veliki nadčovečanski napori i onda ovo finale. Igrali smo produžetke u polufinalu protiv Mađara, tu ih stigli iako smo gotovo izgubili utakmicu u jednom momentu, stigli i prestigli, došli u finale. Italijani su igrali fenomenalno, igrali su taktički maestralno, imali vođstvo tokom čitave utakmice. Mi smo poveli samo sa 2:1 i sa 3:2. Onda su Italijani došli do 5:3. Sa tom prednošću ušli u poslednju četvrtinu, ali tada 3:1 za nas. Još jednom smo iznašli snage da dođemo do izjednačenja i da dođemo do produžetaka. Međutim, nažalost, tada su Italijani prvo poveli sa 7:6, mi smo izjednačili na 7:7. Jedan peterac, nažalost, tada nije iskorišćen. 3 smo imali na utakmici, 1 gol smo dali. Italijani pogodili poslednji gol na utakmici, kako se ispostavilo, dao je Mauricio Felugo u momentu kada je Italijanima već prošao napad, kada se lopta od poslednog šuta opet njima vratila, a mi već krenuli u kontru. Nisu naši igrači uspeli da se vrate i rasporede kako treba i to je iskoristio Mauricio Felugo da postigne gol. 8:7, to je konačan rezultat ove utakmice i još jednom ću reći čestitke i jednim i drugim. Čestitke Italijanima koji su novi svetski prvaci u svom trećem uzastopnom finalu na velikim takmičenjima, jer igrali su finale i na Evropskom prvenstvu u Zagrebu, izgubili tada lagano od domaćina, od Hrvatske sa 7:3.
s nama su se susreli u Firenci u junu mesecu, 8-7 je tada bilo, ali za Srbiju, i mi smo osvojili tu svetsku ligu i sada u trećem uzastopnom finalu Italija uspeva da pobedi. To su italijanski igrači izjavljivali i pre meča. Mi naravno želimo pobedu, znamo ko su i kakvi su reprezentativci Srbije, ali došli smo u finale, trudit ćemo se da igramo svoju igru i nadamo se da ćemo uspeti da osvojimo zlato. Uspeli su i zaista im se valja čestitati u ovom trenutku, ali isto toliko čestitki i reprezentaciji Srbije. Ne samo što su nastavili niz osvajanja medalja na velikim takmičenjima, koji nije prekinut već nekoliko godina, stigli su do finala, jedna izvanredna sezona, osvojena svetska liga, drugo mesto na svetskom prvenstvu, obezbeđen odlazak na olimpijske igre,